Pozdrav svima, evo još jedan video za Citroen C0. Ovaj put ću malo pokazati, znači, izgled auta izvana. Prednja hauba se ne može otvoriti, znači ne možemo vidjeti kakav je motor. Dosta je uzak kada se gleda ovako, ali ima simpatičan dizajn i sigurno plijeni dosta pažnje. Što se tiče iza mjesta, znači mjesta ima dosta. Lijepa ova boja, kao što sam već rekao kad sam radio test, ali iza ima dosta mjesta iza noge za odraslu osobu, posebice jer je dosta visok. Znači tu ima oznaku da je potpuno na struju. Što se tiče prtljažnog prostora, stanu role i neke stvari, ali zapravo je dosta plitki. Ono što je zanimljivo je da dolazi s njim će odmah punjač. Znači ovo je diza. Ono što ste znači vidjeli tu kad sam stavio, znači da se puni suvozački dio. Znači vrata imaju isto pretinac. Ovo je sjajno. To sam već snimio, znači iznutra i izvana, evo. Sad se vidi. Sve svema jedan lijep, zanimljiv autić. Za sad, nažalost, skup, ali upravo zato sam danas i došao snimati ga i došao sam ga, znači, fotografirati na Markovom trgu, nekako da Vladi i Saboru pokažem da je potrebno ulagati, znači potrebno davati poticaje na ovakve jedna vozila, ali ipak ovo je po meni ulaganje u budućnost. I ona zanimljiva stvar je, znači, kad se zaključe, sad mi je to došlo, znači, stvarno ključ, ima on, obzirom na cijenu, ima evo ga. Znači trebalo bi ga zaključati, ali izgleda da. Znači ne da zaključati ako smo nešto ostavili otvoreno. Sad bi ga... Znači ima automatsko uvlačenje retrovizora, koji su dosta veliki, preglednost je jako dobra. Evo, sad je otključen. To je to. Danas ću ga malo voziti na Sljeme, što ću napisati o tekstu, znači idemo nas 4 osobe gore na Sljeme. Ono što me zanima je, znači, da će se sigurno puniti kada će se ići nizbrdo, pa me zanima koliko će se on zapravo nizbrdo napuniti. Eto, hvala što ste pratili, znači, i raspravu na C0 na Twitteru. Ako još ima kakvih pitanja, tu sam i ja, a i predlažem da posjetite www.bilnost.hr.